whataro whatutawai. Ia me se fo ile whawhongwhongo tā po i su tātou tunu. I tambama tina mātua. Ia me se fo ile ngā ruenga whaiwhai pēa tamasā i sunga i whawhenga inga. Au whinga runga pa i hale tua wā no manu o wā se manu i o Samoa. Whataro whatunu i tāia fōu. Ia e mina maru. Ia e vi ere ro whamurenga i o tātou. Matai sili wau i mawhuri ni tae o kou. Taro whata vai, marenganga whaaloaro. Malo, tātu tau whai whatalo whoi ma sulale lo whole atua nei tae au. Ma wolo sui fua lauri lei, ma whole sui fua mario le tano, ma sa mātua wala. Moni au, whai si maru lua nei fui vai temlo tu sanga o tātu iei kako o sa ia ako ngoi wako o kuso ua. Ko mo simba whana. Lei, e leo pōma lei, leo whionga whai mata le tano o leo ua ta pena sa mō molan whainga pala tana wa yaso. Ia te lofo ele o no fo ele o whainga ruenga le tua mana o whionga konsula. Ia, awa fo ia se avanoa se i monitor sanga i le atino i le tua. Ina ia uli masauma, manu ia le aloa tula tulu lan whainga pala tana. Vai aso le sauninga le a whainga i nei, a saunia tue mole, a sa nei. Ia, whafteita vai. Masele, whainga pala te si tātou tunu o tapo ia po whea lava I tū manu a whio ai ma la I Samoa I ua. Tō se ana ia on kako kongu ule tātou whainga pārota. Me where wa e se tō whai I maftanga sofa ta se whaiwhi au Samoa I au kirangi nei. Ia marilangalang sua al whontua Samoa. Ia ole a whaia le sauninga. E tapo ia e kako whainga pāroka le vai aso. E la le sa nei I le wha turai wha le fiafi. Ia e taroto I maranganga whaararo si o tātou tunu. Ia e fio mai masu mai tātou whaitauranga whaatasi. Ia tua turu mo le tua le whainga whiwhinga si o tātou tunu. Ia mau se whainga whiwhinga file mu ia ole manuia tua turu mo le tua ina ia solo le ei me uma e me so ile maranga tu sa mo nisi o le tātou tunu I whainga pārota ia ole a whaia lea lotu te ia e maftanga whaiwhi au ia I le auto sa mo I le wha le whiawhinei I mangele ia e wala au whaarolo to I si tātou tunu tātou au I whaatasi ia e tapo ia tua turu mo le tua whainga whiwhinga si tātou tunu tawai. Malo, whaaftai. Ia, sa mo malau whaafo mai o na ua sa no le whionga konsula tulango I tā penanga. Ia tātou monitor sanga ma tua tu le tua le a whainga pāno tala tunu. Ia sa uninga no turana pola sa nei o la tau whai fori tāna po kalame. Ia mana radio sa mo e wha lauloa. Ia le maru le tunu. Ia mona yaso tol ne. Fui pa yaso. Le lei. A whai mantau le tele I o teimi o tāpo kalamolo e sa unoa matu o lalo I nei a inga fōle tātou no se I utangi o pe mitalo mai tātou tangata whainga runga whawai teimi. E le tu tusan pe mika foi le se pe mika sola o iei kongu I vainga. A le pe maua mai a o le a tupuan me le o le o mai o tangate pe mita ia runga whawai teimi. A le pe kam whai so sola ese mai e le fio inga runga ia mai. Ia whawkai a tawai. Ia ona tātu o laro turi tātu po kalam. Ia e tāru sanga le tutu tātu te ngā lu whaatasi. Mō le taununga le lei o nei po kalame. Al tātu māro ma le māro nusila. Mese lawa I tūranga o maranga mai eina I tātu atunu umo ngā ruenga pawaitei. Ia tārsanga tua maranga whaararo tātou tunu ue. Si rei tū umaina ia. Le rei e whataunu ina mamanu ia aisi o tātou tunu. O le visa reo mai e le au ngā runga whawaitei mi tawai. O le special visa. O le visa rea ngā au le ngā runga whawaitei mi rau. Ni aoni se ai ainga. Pape e o mai lo ngi ka nga kam whainga kārsanga ngi si visa whainga ngoko mau nei. E whai ona le whataunu ina le marangai I
wenga ia na malanga mai sa mo e le mafai on ko ka sanga ku si visa ile official New Zealand a o le nga mai visa ni fa pito o nga wenga fa mai te ia po ara ai ki kom fai wa o ke ale o ma fo fonga ta to ai e o mai ro ni nga o pa au mai ku nga im fai nga pra ni si visa fai nga pinga wenga si singa lunga pe kom fai nga i ngo ko mau ngi e le mo fai e ko fo ia isa mo ia me se la le mau ia o o ngi le nga kala le malanga i au ku ko nga nga sa o nga lunga fa vaite ia a o ngi ia e ko fa fo ia sa mo o fai pa le fai nga ko e malanga mai i sila o tu ala lo ala ta vai mo va ku fa fo nga mai te ta tu ka ko ke nga lu fa tas a foi la vo o palanga mai sa mo o nga lu nga fa vai te ia o tu la nga wa ari mai le mai va le so lai ia na o le ai te mu ko foi a plangi spe e ko yo o mai ka ko ofisa la nga ka ko ofisa va ko i kula nga umba la nga o ta sa nga si ko nga visa o langa maranga mai le visa fa vai ko ni le mai nga o le visa fa o nga nga fa vai te mi ta vai le mo fa ia o le fa mo la ia e mai mau fo te mi a mai fas solo fo le mare vale ia ai le ko u le fa mo ka wanga fa ko nga le nga fa vai te mi pe o ile tu ta vai no fa te tele mo le fa te fa mana tu nei mai ngata wo ia mo fa fo male no mo fa fo mai sa mo a le mai al programa le ta la va tu telefoni ana pe ngor consula mo no office mala wana yai pe ni so vai nga fia mala mati le tu tua tu lango tu for lau pe pa fa nau ia exemption stamp ia vai fa pe na mo fa talanga pe a mala wana le office pe ngor consula stemi ia ora nei fo yaso o le sa tata no va son tatu nei lo fionga fa mata o le wa mata na PC booking so le tato wa farsamo e mo functions la do wa le fo wa ama ka fangau tau la tau wa fan ai o ke mi angi te vai o le o te tala booking so fa so lo ku fa mo ko sanga te mi o ma fan ke le ai fu fanga ai nga fa ka ki o mo muri uma fo te usanga ia le ia le va ve o mai tato office fu e si aso no ke le ang fa nga si tato tulu ia le ia le puk ma maot ia mutulanga ina ia mautino ia fa moku inga le aso e fa nga i function so ia si tato tulu o no ara le tato office su mai ia mis fu ia ingol fa nga inol fale tulanga i deposit ia makulang o nga ni fa fu inol fale ka ko mau ko samo ia ta wale le filtanga i le mo tulanga pa pe ai a wale mal pu yo le aseta sita tu malo ia ta ro tu da tu ia va vi o ofisa ia pe vidi mai ko i le no pero ara mo ina va tu le ia si fia i tulanga na arau karangi puking si motulanga pa pena mo pa ngol tausang pa ngol pare fa ngol tausang ngol tau makon pana tawai malo fa tai le mutala valta fa manatu le no se alo fa nei tatu lo ke le yurka ko lo le wa ba wa ne vai taimi pa wal tatu sa fa so so ne economy po le tama ai ngol samo ia fai fo sa fa ka ia au le tawai pa pia ka ku sa mi pa ro ko nga ro i ko nga i ta tu o ro au ina mai sa mo ai on la nga fa tai ia i nga kai fu fa ele le nga o me ka lima ia me se fu le e ta tu pa ro fa ko le o la e ko i me se le sa u ya ku i tau ma fan mo fu o ma ai nga ma e ka de sia ia ai taro to se ta tu lu ave per fa mo ia ka ko o lo wina mai sa mo o lo mai to wina le so solo mo mo ta ma ai no
se tātou tunu. E ana rā lea me le ngata I tupe wha mori aku. Ia o roa po au ina mai. Ia o roa ia le sao tā ua se tātou tunu. I whatau ina o nei o roa. Ia mawari susani nei o tātou ainga leo whai whakoang. Ia me se hori ta maa ainga se tātou tunu ta vai. Malo whakte tele, ia, mo le tunu ma le whaafonga mai. So se mai ngati fia malama mati le le tau tuala whianga konsula mala no fisa le le wala wane la tu telefoni tolu tasi o tasi lua tasi lua se wanganawa e wala mai whafuatu o kilani ia na wha ngā leo code number o iwa tolu tasi lua whafte tele mo le porkalame nei tai ona whianga whimata ia whaftai tiri tawai mo le au noro mo I pe tātou ofisa nongolong puri I se tātou tunu whaftai le tiu Samoa ina miso lo sunga le ria wao ia mangu ia kere o kiuke mawhaiva ia wā tātou pokarame ia anu ia hui le alu whaiva se tātou tunu kiuke mawhaiva ia to kei loa hui se aso I ruma i tere nei aso paso I fuia ia se fuia le whianga konsula al malo tu tasi Samoa le whianga whimata